kewasan leh aja nih no. Oh benar, jak belerong kali meh. Bahaya tuh no. Coba Yogi kontak ajak mitung lasnya. Oh coba kontak, boleh lebih sih kenal teman tuh no. Nah, Yogi. Halo, ijen lagi. Main melesap ajak mitung no. Bukan teko Yogi no, bukan teko. Yogi, nyen Yogi. Yang kentut, ini timpal baru rencana. Oh, main negak lu. Nah ada hitung apa nih Dut? Enak, apa deh gayanya? Udah kewas lo lah enak. Gampang tuh, ini ajak timpal canggih itu. Kenal lu nak ajak timpal canggih? Halo bro, nama gua Wiwi. Nyen, Wiwi. Oh, Wiwi ada timpal canggih nih. Oh, lihat cewek. Nih asal cahaya di lone, tapi di Badung lah mah, di Kutong lah mah. Di Nusa Dua ada masih hotel. Sian lah. Yang tuh sing. Tapi timpal canggih ini nak sekan sugih yang aku no. Sing jauh sugih, tapi ulah lah dek. Yang biasanya yang cang lah timpal baru ini ajak cang makan. Yang telah pulsanya liang cang. Wih, keren yang gini. Man, motor apa sih? Yang masuk enme abacang pangsantai. Yang pesiu megaya ninja abacang. Yang masa hujan-hujan jazz abacang. Nah, main bisik ke cang takon hobi cie apa? Nubi jangan uluk-uluk. Barang. Deh Cino. Pegawai Bang Cimoro cocok nih. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like. Jangan lupa share ke seluruh dunia. Dan jangan lupa komen yang bagus. Pokoknya, jom! Jas.